beeku keessattuu Harargee lamaan akkasuma naannoo Arsii keessaas bakka garii roobni jiru. Roobni bakka biraa amma Shawaa kana ni jira, Jimma jira, Wallagga ni jira. Roobni numaatu sirriitti hin kadhatin malee roobni ni jira jechuudha. Yeroo hundaa'u Rabbiin harki isaa bal'aadha. Kanaaf sirri du'aa'ii guyyaa boru yoo Rabbi jedhe inshaallah itti yaaddanii qophaa'ee namni dafeetiin galaa kana odoo hin ta'in galgala aduun dhiitee asirraa galu qaba namni. Sa'aatiin dhufu meeqa dhufuu gaarii har'aa booda shanii irratti jechuudha. San dura yeroon abbaan dhufee ni danda'a ammoo har'aa booda shanii achi kan kunne shammatar akkasimi hangas dhuftanii achirraa kaatanii zuurii asumas salaattanii asumas salaanni keenya asumas ta'ee asiriin asumas ta'ee san booda galgala asirraa galu. Kana godhuuf ammoo namoota naannoo jirtan gabarees ta'ee sheekan kabiirras ta'ee hundaa hotti mammas maal jettan du'aa'ee akkamii kadhanna du'aa'ee quraanaanis ni kadhanna kadhaa rasuulli kadhate kadhaa waaridaan du'aa'ee quraanaan hadiisa keessatti iqra'ul quraana fad'uu bihi riwaayatu hedduu jira hadiisa Abii Daawud Tirmidhi hadiisa hedduu qaba quraana qaraa ittiin hadha kaju eda hogguu kadhaa niyyatan quraana buusanii kadhatu ni jira hadiisa jireen kanaaf quraana walii hirtanii juuza nama kanaa hirtanii ammas hogguu 30 dhume ammas irra deebitanii walii hirtan ammas yoo namni kun nama 100 ta'e meeqa bu'aa yoo nama 200 ta'e meeqa bu'aa namni kun 1000 ta'uu danda'a fakkeenyaaf 1000 ol ta'uu danda'a namni kun meeqa buusa waan jiru majoollee wajji namni kun 1500 nan gatu beek hunda nama quraana beeku ha quraana jahaa tokko beeku ijoollees ta'e bakka san keessaa kennitaniif ijoolleen xixiqqoon dilii qabdu waan ta'eef sanii rabbi rahmata nu godhuun mala ijoollee firaan ooftan inumaa du'aayin ta ijoollee tunfaan qeebalamuun mala beeku nama gartee haddaara akka keenyaa kana jiran ijoollee tanaatu as keessa waa jiran diliin qabdu bar haa rabbi kadhattu kanaaf kadhaa sirritti tarooba rabbi irraa fuutu ta furmaata biyya kanaa taatu kadhaa akkasii kadhatu qabna inshaallah kadhaa du'aa'ee samiirraa buuftu hogguu kaan viidiyoo waa keessaniitti viidiyoo namaa daawloot godha namni amma online seenee bar namni daawloot jaawla du'aa'ii rooba daawloot gootu jechuudha amma barbaannu manutti viidiyoo online angartee viidiyoo adda addaa daawlootii odoo hin ta'in rooba daawloot godhuu barbaanna rabbi irraa rooba gabbuusuu gama rabbi irraa rooba gabbuusuu jechuudha du'aa'ii qaceellotti tadarru'an kadhatuun barbaachisaadha kanaaf guyyaa boruu rooba kadhannaa guyyaa boruutti aanee ammas guyyaan jimmataa iftaan taasuwaadha soomana muharram irraa guyyaa 9 akkana miti muharram irraa meeqa jirama ara ogguu 7 ta'u 28 ta'u iftaanoo ara guyyaa meeqa 7 boroo 9 maa jechuudha لئن بقيت لا صومن التاسوعة أكنا مر أرى قويا تربو جيران برو قويا سديت جن فكين قويان خمسة أمس قويان خمسة هم مرتيسة خراداف مالف تربان كيست رسول صلى الله عليه وسلم دعائين خدانيس إبادان هندي خول كرتو قويا خمسة في قويا سنين أجا كنامي قويا خمسة في قويا سنين دعائين سمي باتية خداني سمي باتي إبادان هندي سمي خورتيج قويا إبادان الترباني را اتسمي خورتو قويان برو 5 أجر راخاسي خطيان أماس صومنا محرم را قويا 9 قويان جمة تايج لئن بقيتو لا صومن التاسوع رسول الله جيسن قويا 9 اتعانسي قويان سفتي رامس قويا خداني
soomana Aashuuraa beekamaa san Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Aashuuraa Rasuulli odoo Ramadaanni dirqaman ta'in Aashuuraa soomanaa turee biyya Makkaa keessatti eega Madiinaa galees Yahudaa soomantu dhufee maa soomantan jennaan kun guyyaa yoomun najjallaahu Muusaa wa banii Israa'iila min Fir'aawna guyyaa Rabbiin Nabi Muusaa fi ummata Israa'il Rabbi itti najaa baase guyyaa seenaati. Guyyaa kana nuti soomanu qabna jenneeti itti jirraa Yahudaan jennaan nuutu isin daran Muusaa hordofutti irra haqaa jeen. Rasuulli dirqamummaadhaan ummataan soomanaa jee labsee hanga namni hawaasni sahabaa sun ijoollee xixiqqishoo soomansiisanii hogguu isiin beeloyti. Guyyaa sossobanii qoonqoo dhorkanii intali ishee irratti waan agartee ijoolleen taphachiisan. Waan akkasii dura kaa'anii ijoollee qoonqoo oolchanii agabuu guyyaa guutuu soomanaan ijoolleen ooltii jedhan. Odoo Ramadaanni waajiban ta'in guyyaan Aashuuraadhaa Muharram irraa soomanni isaa dirqama turee jedhan duuba. Guyyaa Rabbiin Fir'aawonatti galaafate. Guyyaa baniin Israa'eliif Muusaan itti najaa bahan. San qofaa miti. Gaafa san dura ammaas guyyaa kana Nabi Nuuhi soomanee jiraa jedhan. Hadii waa gartaniis. Hadii san barbaada hadii isaa jiraar. Akka Muusaan soomane sanitti Nabi Nuuhii fi ummanni Nabi Nuuhitti amanee safiinaa seene sun guyyaa san soomanan guyyaan warri Nuuhi jalaa dide itti gharqii tahee xuufaanni beesan Muharram irraa guyyaa kudhaniiti jaabar. Muharram irraa guyyaa kudhanii sani ummanni Nabi Nuuhi jalaa dide sun itti halaakamee Nuuhii fi Nabi Nuuhii fi warri Nuuhitti amani gaafa san najaa baan jedha riwaayaa laala ammas. Hadiisa laala. Hadiisa jiraar. Hadiisa laala. Feesbuuka keessa halkanii guyyaa keessa ooltanii kana laalame. Nabi Nuuhis guyyaa san soomanee. Ummanni Nabi Nuuhi wajji safiinaa seenes guyyaa san soomanee. Edaa ummanni Nuuhi jalaa dide warri mataa jabaatu san akka Fir'aawna bishaaniin badetti jarri sun ammaas bishaaniin bade ammas dubbii ajaa'ibaa dubbiin kun walii dhufaa beeka. Warri Nuuhi jalaa dide sun warri mataa jabaate sun xuufaanaan bade. Guyyaan guyyaa Muharrami. Muharram irraa guyyaa kudhaniiti. Amma guyyaan sun jimmatatti guyyaa aanu safti guyyaa kudhaniiti. Guyyaa kudhanii Muharram irraa. Guyyaan sun odoo Nabi Muusaan ta'in edaa Nabi Muusaa duraahu yoomu taariikhi fil caalam. Akka caalama guyyaa taariikhaa ta'e. Guyyaa xuufaanaan itti badan ummanni mataa jabaatu. Guyyaa Nabi Nuuhi itti najaa bahe. Guyyaa akkasumatti warri Nabi Nuuhi jala deemu itti najaa bahe. Guyyaa ammas Muusaan najaa bahe. Guyyaa ammas warri Muusaa jala deeme najaa bahe. Guyyaa Fir'aawnatti galaafatame. Guyyaa warri galaafatame kan Muusaa jalaa didees bishaaniin bade kan Nuuhi jalaa didees bishaaniin bade. Guyyaa warri najaa bahe akka addunyaatti itti najaa bahe. Guyyaa kana as deema ammas. Guyyaa hanga kana keessatti rooban hirkannaa jennee innamal amaalu binniyyaati murannee rooba karaatu qabnaa jechuudha. Boru guyyaa amma waamera dubbanne guyyaan boru guyyaa dalagaan ol kortu. Guyyaan Khamisaa guyyaa dalagaan ol baatu. Guyyaan Jimmataa Kattiyaanoo Taasu'aa. La'in baqiitu laasuumanna attaasu'aa. Yoon addunyaarra jiraadhe guyyaa sagaliiniin soomanaa kan Rasuulli jechuun Jummaadha ammas. Guyyaan saftiin masilaa'uu kunoo guyyaa kudhanii Muharram irraa beekama. Kanaaf guyyaa sadeen kun guyyaa ibaadaa jajjabduu qabu waan ta'eef. Guyyaa hanga kana keessa rooba Rabbi irraa kadhannee daawuloot godhuu qabnaa inshaallah. Qophiidhaami kanaaf. Qophiidhaa. Ni fuunaami.
ورا فور ربنا هتايس ورا روبا فور دندو ربنا هتايس ربنا هو باس يا ربنا هو باس اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك واحي بلدك الميت اللهم اسق عبادك اللهم اسق عبادك وبهائمك واحي بلدك الميت روبا رحمة ربنا واحد ربنا هو أباس روبا دتشي جيسة فريس ربنا واحد روبا دتشي قوس ربنا واحد خميرا نو فريس ربنا واحد روبا إيمان الله ربنا واحد حنجة حاجات إني ربنا واحد ربنا هو أباس ربنا هو أفور ربنا هو أفور ربنا هو أفور ربنا هو أفور آمين 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 روبا رحمة ربنا واحد روبا رحمة ربنا واحد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم روبا سنماسي ربنا آخر نوخنا الرما إذن نوخنا ورا الشكر ولد ربنا هتايس قمت ورا ولد ربنا هتايس يا رب نروب الله نفنو بخمس نروب ربنا هربس إذن ما ربنا آخر ورا الشكر ولد ربنا هتايس ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار آمين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين